Nunarsuatta silaannaa kissatsikkiartorpoq. Ilisimatuut ilimagaat silaannaq akkuaqatigisilluu 1,4 graadinit 5,8 graad tikilluit maannamiit ukiut 100 qaangiussimalerpata kissatsikkumaartoq. Tamatuma kingunerisaanik ilimagineqarpoq nunarsuarmi sammeqarferuissuit aakkiartulernerisa kingunerisaanik silaannaq nunarsuullu imartoruissuini sarfap ingerlaarfii аллангуутеқарсинаасут имақ qaffakkiartuinnassasоқ нунарсууп илаани сиаллариуннерулиссасоқ ааммалу илаани панернерсуит писалерумаартут кисалу сумииффиит илаат анерлариуннерулиссасут нунарсуулли исситтортаани инууффигисатсинни аллангуутит малуннарнерпааюниссаанник илисиматуут сиулиттуутеқарпут Ilisimatuut ilimagaat ukiut 100 missaat qaangiuppata issittumi аллангуутаажумаартуссат маккуусиннаассасут силааннақ аккуақатигисиллуу 5 градинит сумииффиит илаанни 10 градит тикингаиллуит киссатсиннаасоқ силааннақ укиунерани киссатсиккиарторнерусасоқ аасаанеранилу аллангуутеқарпаллаасанани сумииффиппассуарни сиаллариуннерулиссасоқ апинерусалиссасорлу анерлариуннерулиссасоқ сикууникиннерулиссасоқ нуна қериуааннартақ куясиннерусумииттоқ аассасоқ имарталлу сарфарнери кигааллассасут илисиматуут илимагаат аллангуутиттамакку кигунерисааник уумасут нуналлу наасуиса аваннамут киллеқарфииса аваннарпарнерунissaат нунап наасоқарсусиа аллангуутеқассасоқ масарсоқарфиит аллангуутеқарнissaат таматумалу кигунерисааник тиммисат илааса сумииффигисартагааса аллангуутеқарсиннаанissaат аама уумасут пингаартумик имаани милуумасут имаата сикуаник писариақартитсиллуиннартут кисалу уумасу аллат исситтумут налеққуссарсимасут нугуккиартулерсиннаанissaат аарлақутигисернеқарсинаассасоқ сиулиттуутигинеқарпоқ аллангуутаажумаартуссат исситтуми инууниарнитсиннут малуннаатилиммик сунниутеқаратааннааппут ajortuinnaangitsunilli имааратааннаавоқ уумасут аллат пингаартумик аалисакка аллат соорлусааруллиит имартатсиннут утерсаариаққиттут аама укиунерани сикууникиннерулернissaаник сиулуттуутигинеқартут ajornanginnerusumik имаатигут ангалланнермик кигунеқартитсератааннааппут кисалу аатитассаник икуматсаниллу уяртуиноқ писарууннерулератааннааллуни аллангуутиллу суугалуартуллуунниит малунниутилернерат унаммилларнартоқарсинаасарпоқ Nanaarsia unatultuungorlu Impact of a Warming Arctic Climate Impact Assessment kalaasuungorlu issittup kiatikkiarternerat sunniutai issitsim silaannaap аллангуартернерат кингинерисааник миссиунер налилиинерит таам quleritzerneqarsumas иппасақиккиавиккими саққиммииннеқарпоқ нанаарисиа асиап нанаарисиан таанеқартеқ исситсим тамани силааннаап киссатиккиартернерат кингинерисааник аллангуутаалереерсит аамал аллангуутаимаартиссаник тунгасситеқарпоқ илисиматит нунарсаан таманеерсорнерун амерланерусут нанаарисиааннит 1800 миссаан қуппернеқартиссап аамал ааппага ааса уфангалернерна аатсаат саққиммииннеқартиссап наалисарнерива инуннул таман саафигинитсигам паасииминарсагааллуни суналиун пеққитаарпиарлун таамат нанаарисерниссақ писариақарсимасақ. And we're now finding that things are happening much more rapidly, 2 to 3 times more rapidly here than the rest of the globe. As I told the audience yesterday, if you want to know what happens on the planet over the next generation, watch what's happening in the Arctic over the next 5 or 10 years. It's that big a difference, that much more rapid warming here. Ukiuni makkunani paasiwarput issittumi silaannaap аллангуаарторнера сукканеруйссуусоқ нунарсууп илаата синнеранут саниллиуллугу исситтуми аллангуаартуутит марлориааммик пингасориаамиллуунниит сукканерусумик пиппут иппассармаани оқалугиарфигисакка оқарфингакка нунарсуарми аллангуаартуутит кингуаариаат туллиуттут ингерланерини писуссат исигиниаруссигит исситтуми аллангуаартуутит укиуни туллиуттуни таллимани quliniluunniit алаатилаагиннарсигит тасса силааннаап аллангуаартуутай исситтуми писут нунарсууллу синнерани писут таама ассиингиссутеқартингаат нунат исситтормиут инатсартнут илаасортааса сиуннэрсуисооқатигииви септембарими нуумми атаатсимииннерини Роберт Корел асиями навнаарусиап имарисаи пиллуит саққуммиусақарпоқ
Robert Correll, USAmi naadakkersuusit silaannaq aammalu silaannaap allangoriartornerun tungatillu ilisimatuusuttikkut 1980-sikkut qiteqqunneranniit sulisitaanni siuttuuoq 1960-sikkulli naalerneranniit issittumut attuumassutiinnik suliaqarsimalluni. Tamatuma saniatigut Robert Correll aamma nalunaarusiap ippassaq saqqummiunneqartup ilisimatuusuttikkut nalunaarusiartaani ittuuvoq. Nunarsuatta silaannaanut attuumassutillit FN-ip avatangiisinut programmiata kiisalu nunarsuarmi silasiortut suliniaqatigiiffiata suleqatigiiffiisaanik Intergovernmental Panel of Climate Change-timik taaguuteqartinneqartumi alaatinaanneqarlutik malinnaaffiineqarput. IPCC 1988-similli pilersinneqarami maannamut arlalissuarnik nalunaarusiaqareerpoq. Nalunaarusiortarnerullu taakku aqqutigaluut paasineqarpoq. Nunarsuup issittortaa avannarleq immikkut isiiniarneqarluni ilisimatuussutikkut miissuufiineqartariaqartoq. Robert Correll oqaluttuarpoq ilisimatuut namminneerlutik nunat issittormiut siunnersuisuoqatigiunut saafiinnisuteqarsimallutik immikkut issittup silaannaa pilluu nalunaarusuortoqarnissaa siunnersuutigaluu. Suliarlu taamaalilluni 2000-timi aallartinneqarluni. Nalunaarusiami silaannarmut attuumassutillit assiingitsut soorlu silaannaap kissatikkiartornissaa imaani ukiutilluu aasaatillugulu sikup milliartornissaa sammersuup aakkiartorneranut siallariunnerulernissaanut tungassuteqartut qarasaasiakkut naatsorsuinerit tungavialuut siulittuiffiineqarput. Siulittuinerit taama ittut pisinnaaput ukiuni untritilinni ilisimalikkat qarasaasianut immiunnerusigut aammalu biomarsinnaasunut siumut naatsorsuusiornikkut. Taama siumut iseqarlunilusoor siulittuiniarnerni assersuutialuu nunat assiingitsut inuttusiartornerat sulifissuaqarnikkut ineriartornerat aammalu ikummatissatigut kassinik kuultioksidinik silaannarmut aniatittinerat ilangunniarneqartarput. Assersuutialuu silaannaap ukiuni 100 tulliuttuni kissatikkiartornissaa pineqarpat taava siulittuutit assiingitsut quliusinnaapput. Soorlu una titarnerit saannerusut tassa issittup silaannaanut siulittuutit. Titarnerit alliit issunerusut tassa nunarsuatta silaannaanut siulittuutit. Titarneq qullerpaaq issittup silaannaan tungasoq sungaartumik qalipaatilik sukkanerusumik silaannaap kissatikkiartornissaanik siulittuuteqarpoq. Titarneq allerpaaq saanneq aapaluttumik qalipaatilik kigaannerusumik silaannaap kissatikkiartornissaanik siulittuuteqarpoq. Asiami nalunaarusiornermi siulittuutit qeqqata missaaniittut malinneqarsimapput. Nunarsuatta silaannaata pissisaasorpassuarnik ataqatigisseqarpoq. Apeqqiterpassiisoorlu kiassiseq siku immapsarfaan attuumassiteqartit qani immin ataqatiginneran tungassiteqartamakkarliisuli akisitissarsifiineqarnikuungillat. Unali nalunaarusia asiameerseq maannaagallarteq ilisimasat tuttuinaateqarnerpaat tungavialit ilisimatiitsiunissami issitsip silaannaata qaneq ikkimaarsinnaaneranik naliliinerivaan. Sumiiffin ataasiakkaan qaneq iliseqarimaarnissaa suli ilisimaneqanngikkallarpoq. Kisianni silaannata siunissam sumut tikkiissinera avaqqussinnaunangilarput. Ilisimatuut asiami nalunaarusiortut isumaqarput nunarsuatta silaannaata kissatikkiartorneranut peqqutaanerpaajusoq ikummatissanik atuinitsiut kassinik silaannarsuarmut aniatittinerput. Pingaartumik kassi silaannarmi pilersinneqartartor CO2 kissatikkiartornermut peqqutaanerpaajuoq. CO2 kassit maanna nunarsuarmik poorinnuttultullusooq pilersimapput taamaalilluni seqernup kissaa silaannarsuarmut utertartoq annikilsikkiartorlugu. CO2 kassit nunarsuarmik poorsinerat allatut oqaatigaluu naatitsiviup kissartittineratut ippoq. Taamaalilluni nunarsuatta silaannaa kissatikkiartuinnalerluni. Nunarsuullu silaannaata kissatikkaluttuinnarnera aamma kalaallut nunaanut sunniuteqarsimaroq. Vi har set en temperaturstigning i de sidste 30 år i særhilden langs østkysten. Hvis man kigger her for eksempel, der har vi 2 stationer, som har rimelig lange temperaturmålinger. Det er Nuuk og Tasiilaq, hvor i særhilden i Tasiilaq har vi set nogle større temperaturstigninger de sidste 30 år. Tulumi silaannarpingaartumik ukiuni kingullarni traavini kissatikkiartorsimamoq. Ukutakusinnaasisi marluk tassa Nuuk Tasiilallu nalaani uuttortaanerit. Erseqqilluinarporlu pingaartumik tasiilami silaannaq kissatikkiartornerusimasoq.
Tasiilarnuullu assersuutitut eqqaavagut tassami illoqarfinni taakkunani uuttortaasarnerit sumiiffinnut allanut sanilliulluut sivisinorusumik ingerlanneqarsimammata oqaluttuarisaanermi kingumut qiviaraanni ilisimaneqarpoq silaannaq kissatsittarluni nillertittartoq assersuutiginnarlu Hans Egiip tikinnerata nalaani kalaallit nunaat issittorsuusarsimavoq kingornalu 1920-kunniit 1960 tungaanut kiannerulersimalluni. Ja, det er rigtigt. Der er en naturlig variation, som er eltelwerte. Men på toppen af det kan vi også se, at der kommer flere varme år efter hinanden. Og så er der en mulighed for, at det ikke bare er naturligt. Og faktisk er det ret sandsynligt, at det er også menneskeskabt. Silannaap kissassusia nillisusialu pisuissami sortamik allanguartuartarpoq kisianil ukiun kiulliunorsani ukiut kianneruffiusut amarlanerularsimapput tama toqarneranullu peqqutaanerpaavoq inuit pilersitaannik nunarsuup silaannaata kissatsikkiartornera Issittup kissatsikkiartornerata sukkanerusumik piartornera aamma allamik pingaarutilimik peqqutiqarpoq tassalu aput imarmilu siku nuna aputeqartilluu imarlu sikuutillu seqernup qaamanga kissaa annerusoq silaannarsuarmut utarteqqinneqartarpoq suulluunniit taarnerusup qaamanerusumu sanilliullu kissatsinnerusarnera nalungilarput siku imarmiittoq mikinerulerpat kissaq silaannarsuarmut utarteqqinneqarani imarmut toraannalissaaq. Og der er det sådan, at der er det her område herude nord for Jan Mayen. I det område, der var der altid is og sælfangst for 150 år siden, og også for 100 år siden, og måske endda for 50 år siden. Men de sidste 15 år, der er det faktisk blevet unormalt, at der er is ude i det område om vinteren. Jan Mayen har undadungani og købt 150 100 i det med arme og købt 50 men du må sjønne på sin natrottar som år. Kisini og købne kingullarni 15 tamani sikusanna hartiguder som år. Tunup avannaatungani sikuusarnera ukiuni 15 kingullarni allanguarsimaqaaq tassami ukiuni tallimani siullarni sikuusariarluni ukiuni qulini kingullarni annikitsuinnarmik sikusarsimavoq tamannalu qularnangitsummi peqqutaaqataalluni tasiilami silaannaq ukiuni kingulliunerusini agguaqatigisilluu ukiumut kissatsikkiartuaginnalersimalluni kalaallit nunaanimitaava silaannaq ukiut 100 missaat qaangiuppata qanorpiaq allanguuteqassava. Og så kan man se, at vi får en temperaturøgning. I Sydgrønland er omkring 4 grader, og hvis vi går lidt nordpå, så er det måske 2 eller 3 grader. Kalaallit nunaata kuetaani silaannaq 4 graadit missaani agguaqatigisillu kissatisimassaaq avannamut illuamiutta immaqa 2-3 graadit missaani kissatisimassaaq Uanili saamerlarmi takuneqarsinnaavoq kiassutsit nillissutsillu ullumikkut ukiuneran atuuttut qanoq isikkoqapajaarnersut tassa qalipaataata tunguortikkiartornera ilutigaluu sumiiffiit nillirtikkiartuinnavittarput talerpiata tungaaniittum takuneqarsinnaavoq ukiut 100 missaat qaangiuppata silaannaq mumittulullusooq ililluni allanguuteqarumaartoq tassa takuneqarsinnaavoq kalaallit nunaata avannaatungaaниинерусоq ukiunerani kissatsikkiartornerujumaartoq ukua takutitassiat qarasaasiaq atorluu biomarsinnaasunik siulittuinerupput siulittuinermi naatersuutiineqarsimaaq ukiunerani sikup malunnaatilimmik millisimanissaa taamaattumillu avannaatungaani sukkanerusumik kissatsikkiartornissaa naatersuutiineqarluni kisianili aamma nangaanartussaqalaarpoq. Det vi kan forvente os for havtemperaturerne ved Grønland er en stigende temperatur. Der er dog et lille men, som måske reducerer en lille smule, og det er, at samtidig med, at man får de her højere temperaturer, så får man jo en øget afsmeltning af både den havisen, men også den grønlandske indlandsis, som vi talte om før. Og det betyder, at det er noget koldt vand, man får inde i systemet. Så det kan godt dæmpe opvarmningen lidt, men det generelle billede vil være en opvarmning. Kalaallit nunaata imartaata sikuuffiunginnerusartup kissatsikkiartornissaa ilimanaateqarpoq kisiannili aamma nangaanartoqalaarpoq tassa immap sikuata kiisalu sernersuup aannerunissaa immap nillerneranut qanorpiaq sunniuteqissanersoq nalunarmat taakkumi imarmik nillertitsinerunissaat naatsorsuutigineqartariaqarmat
kisiannili tamakkiisumik isingalugu immap kissatsikkiartornissaa naatsorsuutingarput Immap kissatsikkiartortarnera imaluunnik nillertikkiartortarnera assiingitsorpassuarnik ataqatigissunik ааllaaveqarpoq silaannaap kissatsikkiartortarnera namminermi naammangilaq ungasikkaluaqaaq kisiannili kalaallit naata kitaata imartaanut sunniuteqaqaaq qalasersuup avannarluup imartaata sikuata aakkiartornera sikursuarnillu aniatitsinera kalaallit naata imartaata nillissusianik aalaingiisuaqataalluinnartarpoq tamanna satelitsimit assilisan takusassiamit uanga erseqqilluinnarpoq qalasersuup avannarluup imaata sikua aakkiartupiloorpoq asia nalunaarusiami allaaserinaqarpoq qalasersuup imaata sikua 1960-mit 1990-sikkut ingerlanerannut 40%-imik milleriarsimasoq pingaartumik saaleriarsimalluni ilimaginaqarporlu siunissami suli aakkiartupiloornerussasoq tamanna ukunani siuluttuutiinaqartuni erseqqilluinnarpoq siku taavanersuarmeersoq kuyammut sarfaanneqarnermini aakkiartuartarpoq taamaalilluni nunatta sineriaata qanittuata imartaani imarmik nillertumik tarajukinnerusumillu pilersuisuulluni imaq uumassutissanik tangertaqarnerulluni pilersuisuusor tassaawoq imaq kissartoq taannalu Golfströmmip avalequtaaniillusooq iyamingaströmmimit pissarsiarisarparput taakkumarluk akuleruttarnerat siunissami allanguuteqassanerluni. Så fronten imellem forskellene i saltholdighed og dermed også i massefylde vil blive skarpere. Hvad har det så af effekt? Det har den effekt, at den biologiske produktion, primærproduktionen, planktondannelsen, den er afhængig af, at der kommer næringssalte fra større dybde i vandet og op til overfladen. Immap nillertup kissartullu akornani apuraaffik malunnaatiqarnerulissaa tassa tariuqassusia aammalumi immap oqimaassusia malunnaatiqarnerusumik allaasutiqarnerulissaput tamannalu qanorkiguneqassava imaani uumasuaqqanik tappioqannartunik pinguartitsinermi immamit kissartumersut uumassutissat pingitsorneqarsinnaangillat taakkua immami tariuunerusumikkamik taamaalillunilu itinerusumikkamik immap qaavatungaanuunerusoq ingerlaneqartarput aporaaffillu malunnaatiqarnerulerpat uumassutissat taakku immap qaavatungaanuunerusoq ingerlaneqartarnerat aornakusornerulissaaq Imaani tungaviusumik uumassutissanik pilersuineq allanguuteqarpat soorlu uumasuaqqanik tappioqannartunik pilersuineq annikinnerulerpat tamanna malunnaatilimmik uumasuqatigit nerisaqaqatigiinnerannut sunniuteqarataannaawoq tamanna aallakaattassiam kingusinnerusukut tikikkumarparput immap sarfarnera assiingitsorpassuarnittaaq aalaingersorneqartarpoq ассерсуутигиннарлу эрнук кууннеерсуп саммерсуармеерсуллу аннертуссусиа аамалу анорерсуит саккортуссусиат апеққутаақатаасарпут силап қанеқ иссусиа киссассусиа ниллиссусиа анорерсуиллум пилерсарнерат силааннаап нақитсинерата аллангоқарнераник ааллаавеқарпут Det nordatlantiske oscillation naalisarneqartartoq NAO taannaavoq silap allangoarneran naalagaasoq NAO silaannaap naqittinerata assiingissutaanik uuttuutaavoq
Tamatumani Islandip eqqaani naqitinisafiup aamalu Portugalip USAllu akornanni Atlantikup imartaaniittumi qeertaaqqani asuurinini naqitinertuffiup assiingissutaat ukiunerani tissimparimit marssi ilangullu uutortarnaqartarluni assiingissut annertugaangat kalaallinnaata kitaa nillernerulersarpoq avannernerulerluni uffa tunumi silaannar kissatsinnerusartoq assiingissullu annikikkaangat kalaallinnaata kitaa kiannerulersarpoq siallarajunnerulerluni niggarajunnerulerlunilu taamaaligaangat tunumi sila nillertinnerulluni unerisimanerulersarpoq ukiuni kingullarni 30-35 NAU qaffasissimawoq takuneqarsinnaasutullu NAU 1980-sikkut 1990-sikkullu aallartisaarneranni qaffasittoruussuusimalluni tassa taamanikkut kitaa issittorsuusaqisoq qaqasaasiat atorluut siulittuutit malilluit silasiortut ilimagaat NAU ukiuni hunnorin tulliuttuni amerlanerusutiut qaffasiinnassasoq. Så hvis man sammenligner med forholdene i dag, og så 100 år frem eller 75 år frem i tiden, så vil man måske nok opleve en opvarmning, men ikke så kraftig måske. Naak siulittuutit malilluit silaannaq ukiuni 75-100-uni tulliuttuni kissatsikkiartortussaangaluartoq taamaattoq ullumimut pissutsinut sanilliutissangaanni immap kissatsikkiartornissaata ingasappallanginnissaa ilimanarsinnaaroq naak issittumi silaannar kissatsikkiartuinnavittussaagaluartor tamatumanu kingunerisaanik issittup imaata sikkua tamakkiisumik isigaluu milliartuinnavittussaagaluartoq taamaattoq issittup ilaani sumiiffiit ilaasaqqanoq allanguutiqarfiunissaat qulakkiivilluu ilisimanaqangilaq tassunga assersuutissaaqqippoq kalaallinnaata kitaata sikusarnera uani Danmarks Meteorologiske Institut timersumi takuneqarsinnaavoq sikusarnera ukiut 100 missaat qaangiuppata qanoq isikkoqarsinnaanersoq tassan takuneqarsinnaavoq kalaallinnaata kitaata sikkua millariaruussuarumartoq assersuutiginnarluu upernaviup avataani sikup annertussusiata taamanikkussamut affaannangornissaa ilimagineqarpoq siulittuineqqarasaasiat atorluit naatsersuusiornermingaanneersuuvoq ilisimatuulli tamarmik ilumut taamaattoqarimaarnissaani isumaqataangillat алламми исумақарпут силаанаап атақатигиннеран тунгассутеқартут сиорнерлуит наатсорсориминаассиннаасут аллаанеруриатаассаппата имааратааннаасоқ китаата сикуа тамаккерлу исигалу аннертунерулиссасоқ иммақалууннит аллагуутеқарпаллаассангитсоқ мисиссуинарнит инернерит нутаат аама пингортилерифиммит пеқатааффиинеқартут паасинарсисиппаат паггивиттап кангерлиуманерсуата имартаата ниллернерунерата кигунерисааник тамаани сику тамаккиисумик исигалугу 1950-симит 2001-тикиллугу укиут qulиккаарлуит 2% аннертусериартарсимасоқ сикуп аннартусиартуарнера 2001-тип кигорна униссимасут илимагинеқарпоқ мисиссуинернилли таманна сули уппернарсинеқарникуунгила таамааккалуарторли ассортуусутигинеқангила инуит намминнеерлута пилерситагут пеққутааллутик аватитсиннут CO2-мик аниатитсинерулерутта таманна аама имаата сикуата миннерулернераник кигунеқарумаарто силаанаалли аллангориарторнерут аалаангисуоқатааллуиннарсиннаасор тассаавоқ нунатта саммерсуа илисиматуут унгасингитсум паасиваат сиусиннерусуккут илимагисану саниллиуллугу саммерсууп синаа quleriaamмик сукканерусумик ааккиарторто аама илисиматуут илисимаваат саммерсууп qaavani аппутип саммингууссимангитсуп аннертуссусиа укиут 25 матумасиорнамут саниллиуллугу уллумиккут 16%-имик аннертусериарсимасоқ апут саммерсуангуусимангитсортаанна тамарсуарми ааллуни иммамут куусимагалуаруни нунарсуатта имартарсуа тамависсуарми 1 метеримик qaffasimassagaluarpoq таамаалисоқарсимагалуарпаллу нунарсууп илаани наюақарфиит 100 millionenik inullit uligussaasimassagaluarput. Ja, det har en kolossal betydning for verdensklimaet, fordi indlandsisen er så stor.
og fordi den påvirker klimasystemet på forskellige måder. For det første, så vil, hvis vi forestiller os, at hele indlandsisen smelter væk, så vil verdenshavene stige 7 meter. Sammersuaq nunarsuatta silaannaanut pingautiqartoruissuuvoq. Angisooruissuuvormi nunarsuullu silaannaanut assiingitsutigut sunniisarluni. Takorlooriarutiu sammersuaq tamavissuarmi aattoq. Taamaattoqaaluarpat nunarsuatta imartaa tamavissuarmi 7 meterinik qaffasagaluarpoq. Kalaallit nunata sammersua nunarsuarmi sammersuaqarfiit annerpaartaata tullerivaa. Sammersuarsumiiffit ilaanni 3 kilometerit angulluit issususeqarpoq. Kalaallit nunatalu 77% qallersimallugu. Hvis indlandsisen smelter, så vil der komme meget store ferskvandsmængder ud, som så vil påvirke oceancirkulationen og så igen klimasystemet. Du siger påvirke oceancirkulationen på hvilken måde? På den måde, at hele varmetransporten fra ækvator op til polarområder foregår primært gennem oceanstrømme, og der synker vandet ned i polarområder og løber tilbage til ækvator, hvor det bliver varmet op igen. Og den nedsynkning er meget følsom over for saltbalancen eller ferskvandsinputtet, som igen er Grønlands indlandsis. Sammersuaq aakkaluarpat imeruussuaq imamut akularutsagaluarpoq. Tamadumalu kingunerisaanik immami sarfap ingerlaarfi sunnerneqassagaluarput taamaalisoqarpallu silaannaq aamma sunnerneqassalluni. Ekvaatorumingaanit issittumut immamik kissartumik pilersuinaq sarfap ingerlaarnaarnik pisarpoq. Imaq taqqavangaanneersoq issittup imartaani kivisarpoq. Ekvaatorillu tungaanut ingerlaqilassarluni taqqavanillu kissatseqqinneqartarluni. Issittup imartaani immap kivisarnaa immap tarajoqassusianut taamaalillunilu aamma engup sammersuarmeersuup immamut akuleruttup annertussusianut sunnertiasoruissuuvoq. Imaq nunarsuup kuataanit avannarpariartornermini nillertikkiartortarpoq. Nillertikkaluttuinnaraangami qerisarpoq taamaalilluni sikunguulluni. Is, som er dannet af havvand, det indeholder ikke så meget salt som havvand. Havvand er jo saltvand. Det indeholder faktisk ret meget salt, når man tænker over det. 1 kubikmeter is, eller 1 kubikmeter vand, indeholder ca. 35 kilo salt. Men is, en tilsvarende kubikmeter is, indeholder kun ca. 10 kilo salt. Så der er blevet noget salt til overs, når vandet fryser til is. Og den her salt, der bliver til overs, ja, den befinder sig så i havet lige nedenunder isen, når isen er dannet. Og salt vand, det er tungere end ferskere vand. Så det vil sige, at det vand, der er lige nede under isen, det er faktisk tungere end vandet rundt om. Så når havvandet fryser til is, så bliver der samtidig dannet noget tungere vand, som kan synke ned, dybere ned i havet. Imani siku imamut sinilliullu tarajukinneruoq. Imaq tarajoqarpormi eqqarsaatigaani tarajoqangaatiaqaa. Imaq 1 kubikmeter 35 kilonik taratsumik akorarpoq. Immallu sikua 1 kubikmeter 10 kiloinnernik taratsunik akorarluni. Imaq sikunguukkaangami taratsunik sinnortortarpoq. Taamaattumillu imaq sikup ataaniittoq immamut sikuuffiungitsumut sinilliullugu tarajoqarnerusarluni. Imaq tarajuunerusoq tarajukinnerusumit oqimaanneruoq. Taamaattumillu sikup ataaniittoq imaq oqimaannerusarpoq itinerusumullu kivisinnaangorluni. Imaq oqimaallilluinnaraangami Labradorip Grønlandshaavillu imartaani kivisarpoq. Nunarsuup imartaani immap taama kivisarnera kalaallinnaata eqqaani imartani taamaallaat pisarpoq. Imaq sikuunikunnerusalerpat aamalu sammersuaq aapallaarpat immap taama kivisarnera allanguuteqarsinnaavoq. Så de sidste 10-15 år er der sket en kraftig udtøning ved randen i visse områder. Det er primært nede ved i det sydligste Grønland, nord for Qaqortoq, op ved Upernavik og Melvillebugten, samt over ved Dasila. Sammersuaq sumiiffit ilaani ukiut qulit faamtanit kingulliit ingerlanerani ilangartartoruissuusimavoq. Pingaartumik qaqortup avannatungaaniittoq Upernaviup eqqaani qimusseriarsuarmi kiisalu tasilap eqqaani sammersuaq tiffaariaruissuarsimavoq.
Satellitsimit assilisam uani takunaqarsinnaawa qavani qassimiut avannaatungingguaniittumi sermilimmi sermersuaq ima aakiartupiluortigisimasoq. Sermilik ukiut 15 kingulliit ingerlanerinaani 5 kilometerinik tiffariarsimaoq sinaalu aalluni 120 meterinik pukkilisimalluni. Qimusseriarsuarmi sermeqarfiit ilaat 10-15 kilometerinik tiffariarsimapput. Sermersuup aakiartortarnerunut peqqutaasut pingaarnerusut pingasuupput. Sermersuaq nammineq aalariaaseqarpoq tamannulu peqqutaalluni ilangartertarluni. Aama sermersuaq ukiorpassuarni silaannaap аллангуартуарсиманерунут налеққуссартуартууvoq. Налеққуссарнертаанна кингусинаартумик писарtoq Carl Egede Byggelip oqaatigaa. Sermersuaqooq maannasuli kingullarmik 1890-ikkut nalaanni issерsuarsimaneranut den lille istidemik taaneqartumut налеққуссарpoq. Kiisalu sermersuaq silaannaam kissassusiata kingunerisaanik aakkiartortarpoq. Paasisat kingulliit ilagaat sermersuaq paasisutissanik katersisoqartalillarmallu aatsaat taamak annertutigisumik 2002 ukiup ataatsip ingerlanerani aatsigisimammat. Man har fundet den kritiske temperatur, det vil sige så, hvor meget skal vi opvarme verdensklimaet med at holde det konstant ved den temperaturstigning, for at indlandsisen smelter bort. Og der har man kommet frem til, at i virkeligheden skal man kun opvarme klimaet med 2,7 grader og holde det på det niveau, så vil indlandsisen indgå i en smeltningscyklus, som ikke kan stoppes. Sermersuup tamakkarluni aassinnaanissaa tikinniaortiu silaannaap qassi graadinik kissatsinnerunissaa paasineqaqqammarpoq. Tassa silaannaq 2,7 graadiinarnik kissatsinneruppat nillerneruleqqingippallu tau sermersuup aakiartuaginnavilernissaa unitsineqarsinnaajunnaassaaq. Det værste skrækscenarie er, at vi kan nå til det punkt, hvor vi starter en ikke stopbar nedsmeltning, som lige meget hvad vores børnebørn gør, så har vi sat noget i gang, som ikke kan stoppes. Ajornerpaamik takorluissaguutta uunga killissinnaavut sermersuup aakiartornera unitsinneqarsinnaangitsoq pilersissimassallutigu. Yangutassagut qanorluuniit iliorsinnaapput kisiannili uagut unitsinneqarsinnaangitsumik aallartitsisimassaagut. Taamaattoqassappat sermersuaq nuukkiartulissaaq. Maannamit 2100 tungaanut sisamariaamik annertunerusumik kassinik assiingitsunik pingaartumillu CO2-nik silaannarmut aniatittinerulersimassagutta ima pisoqassaaq. Taamaalinерани nunarsuarmi silaannar 5-6 graadit missaanni kissattinerusimassaaq. Taamaattuarnassapallu sermersuaq taamanikkussaarsuarmi tassa 3400 kut missaanni oqaluttuannangorsimassaaq. Qarasaasiaq atorluu naatorsuusiornikku siulittuutit taamaassinnaasaarput. Siulittuutillu ilagaat issittup silaannaata isuutalernerulernissaa siallariunnerulernissaalu. Pingaartumik ukiuffissaraluini siallariunnerulernissaanik sumiiffiillu ilaanni ilimanaarnartumik sermersuup nalaani qannariunnerulernissaanik kinguneqassasoq ilisimatuut isumaqarput. Tamanna ukunani takuneqarsinnaavoq. Saamerleq ullumi pissutsinut naapertuunneruoq tunguortoqarfiunerusut taakkuuput sialuqarfiunerusut talerpiatungaaninu takusinnaavarsi ukiut 100 missaat qaangiuppata assiliaq mumissasorlusooq maluuniassaavoq saamerlermi talerpiatungaanituullu saneraantungaaniittut sialuup imaluunniit isigutaap ullormut nakkaasup annertususiani uttuutit assiingissutiqarmata naak siallariunnerulorsussaagaluartoq taamaattoq ullumikkut Islaannimi siallertarneratuut kalaallit nunaat siallertalernaviangilaq.
Imani uumasuseqarnermut tamarmut tungaviuppullusoq imma minaasuaqqat immaqa quayaatiiqqanik taanaqarsinnaasut uumasuaqqallu tappiuqannartut taakkua uumasuaqqanit anginerulaartunit illeqqanit uumasutiineqartuupput illeqqat asiingitut arlalissuupput taakkulu uumasunit anginerusunit soorlu aalisakkanit timmissanit arfernillumi nerisarineqartuullutik illeqqat pingaarutaannut ilaawoq assersuutiginnarlu anaat immap naqqanut kivigaangata tasamani uumasunit soorlu saattuanit uillunit assiingitsunit kissavaasinillu nerisarineqartarmata uumasut anginerusut soorlu aaveq kiisalu qingalikkut siurakitsukullumi kissavaasinik nerisaqartuupput imma minaasuaqqat quayaatiiqqanik taaneqarsinnaasut sikup ataani imaannarmilu naajoartarput qeqattarsuup illoqqortormiullu avannaani naajoartarnerat sikuernerani ukiumat ataasiarluni upernarneran pisarpoq kuyasinnerusortaani naajoartarnerat ukiumut marloriarluni upernarnerani aasamilu pisinnaasarluni Hvis isen forsvinder fra mange af områderne, så vil du få en større produktion af alger der, og dermed flere vandlopper. Når det så er sagt, så kan der også ske det, at i og med, at havisen måske smelter væk, som mange har forudsagt, og som den måske allerede er i gang med her i de seneste 3-4 år, der har været meget, meget kraftig reduktion i havisen, så vil du samtidig få en stor ferskvandsstrøm ned langs f.eks. Grønlands østkyst og ned sydover. Og des mere vand du får den vej ned, så kan du ligesom begynde at forstyrre Irmingestrømmen, eller begynde at ændre på nogle af strømningsmønstrene, som vi kender i dag. Sumiffiit amerlanersut sikuusarunnaasaaluarpata naasuaqqanik uumasuaqqanillu tappioqarnartunik amerlanersunik pinguartoqalernerulissaq tamatuma kingunerisaanik aamma illeqqat amerlanersut pinguulissapput siulittuutiineqartutuut sumiffiit ilaanni sikusarunnaasagaluarpat aammami ukiuni kingullarni pingasuni sisamani sumiffiit ilaanni siku milleriaruissuarnikuuvoq taamaalsoqassappas tunamiit kitaa ilangullugu imaq tariuinnerulissaq imaqtariuinnerusoq annertuallaalerpat taava iamingnerip sarfaa imalunnit sarfraarfiit allat ullumi ilisimasagut akornissorsorneqalissersinnaaput taamaalsoqassappat kalaallit nuata kitaani immamik kissarnerusumik pilersuiner annikinnerulersinnaassaaq tamatuma kingunerisaanik immami uumassutisanik tungaviusunik sarfaq iluaqutiullugu assartuisarneq allanguuteqarsinnaavoq uumassutisattaakku immam qaavaninnerusoq qaamaneqarfiusumut sarfaaneqarsinnaanarat ajornerulerpat taava immami naasuaqqanik quayaataaqqanillusoq pinguartitsiniarneq sunnerneqarsinnaavoq taamaalipallu imaani uumassuseqarnerup ataqatiginnera nerisassaqassuserlu tamarmi sunnerneqassaaq. Og det er klart, at hvis strømningsmønstrene flytter sig fra det, vi kender i dag, så vil biologien flytte med. Og i sidste ende vil fuglene og sæl og så videre også finde de områder, de nye områder, hvor der produktion vil være. Soorunalimi immap sarfaa ullimikkut ilisimasatsinit allanguuteqarsagaluarpat taava aamma uumassuseqassuseq malinnaallunilusoq allanguuteqassaaq uumassutisanik pilersuuneq nooriassagaluarpat taava immami pinguarfiit nutaattaakku timmissanit puisinillu nuuffiineqassapput. Jeg er af den opfattelse, at det er ikke sådan noget, der lige pludselig sker, tror jeg, på vestkysten af Grønland. Jeg tror, at måske vil have en lidt mere graduel ændring der. Det er ikke sådan noget, man behøver at være, jeg tror, det er dommedag og alt muligt. Det tror jeg ikke. Isumaqappunga tamanna imaaliallaannaq pinaviangitsoq kigaatsumik piartuartussatut ilimagineruara Paasisinnaasatitut immap kissassusiata nillissusiatalu allanguuteqarsinnaanara sorpassuarnut attuumassuteqarpoq pingaartumik qalasarsuup avannarliup imartaaneersunik sikorsuarnik aniasoqarnera aamma aadaangiisuoqtaalluinnartarpoq imaq kissarnerulissagaluarpat saarullillu amerlasuungorlu tuseriassagaluarpata taavaraajat ikiliartulernerannik tamanna kinguneqassaaq saarulliimmi qaajatorluartarmata kisiani saarulliut uteriassangikkaluarpata imarlu kissat tiiminerussagaluarpalluunniit Søren Ryskorup idamaga tamanna raajanut allanguuteqqartitsivallarnaviangitsoq aalisakkanut allanut soorlu qaleralinnut suluppaakkanut qeeqqanullu aamma ukiut aggersut allanguuteqartitsivallaanginnissaat Søren Ryskorup idamagaattaaq. Det, der kan ske, det er, at man kan ske nogle meget store regionale forskelle
i, hvordan tingene vil være ske. Nogle steder kan man måske pludselig få noget opvælling af noget nyt vand, som man ikke har haft tidligere, kunne bidrage til et stort fiskeri. Andre steder, hvor man har været vant til et større fiskeri, kan det måske aftage, eller måske flytte sig en lille smule. Det ved vi simpelthen ikke nok om i dag. Имаатоқаратааннаавоқ сумиффинни асиингитсуни асиингиссутсит малуннаатеқарторюссуангуссасут сумиффит илаанни имартас нутаамик уумассутиссаник пилерсорнеқарнерулерсиннааппут таматумалу кингунерисааник аалисарфиит нутаат пиулиссаллутик сумиффиилли илаанни аалисарфиттус суунгисиманеқартуми имаассиннаавоқ аалисаккат икилиссасут ималуунниит аалисарфиит иллуамиссасут ajorluartumik ullumikgut ilisимасагут киллеқарпаллаақаат ассерсуутигиннарлу ааллагаатсассиап илаани тусарпарпут тунуми укиунерани сикусарнера укиуни кингуллиунерусуни анникитсуиннаасарсимасоқ тунуп имартаани аваннарпасиннерусуни уллумиккут сааттуаник такусеқарнеқ ajorpoq сикууникиннеруннассаппаллу Søren Rysgaard илимагаа имааратааннаасор таппавани сааттуаник сиунissam такусеқарталернissaa сикууникиннерулернissaаник сиулиттуутит уумасунут алланут тоққааннартумик сикумик писариақартитсунут соорлу наннунут натсиинуллу улоринаарторсуортитилератааннааппут аама аатаат сикуп qaani мамаартартут натсерсуиллуми сикуми пиаққисартут сикууникиннерулернааник суннернеқарсаппут. Hvis nu tager ringsælen, så bliver der mindre is, den bliver mere ustabil, og som du ved, så har ringsælen, den yngler om foråret, den lægger en unge i en lille hule under sneen på isen. Og en af effekterne kan for eksempel være, at det regner om vinteren eller om foråret, og hulerne klapper sammen, og ungen bliver eksponeret for kulde. Men et andet problem er selvfølgelig, at der bliver mindre plads, der bliver mindre at yngle på, mindre is at yngle på, og så vil det jo alt andet lige betyde, at der bliver færre ringsæler. Natsit aallartissuteriautiit sikunikinnerulissaq sikkorlunnerullerlunilu nalungisattuut natsit sikup apusinertaani inisiorlutik upernarnerani piaqqiulersarput silap аллангуарнерата сунниутигисиннаасааса илагаат укиунерани ималунит упernarnerani сиаллеравиннерулернissaa таамаалисоқарпат натсип пиаққиффигисаа нунарсак уккаатератааннаассаақ нунарсак уккааппат пиаақ оққиффиссаарутиссаақ ajornartorsiut alla pilersussaq тассаассаақ натсиит сикуми инисакиллиорнерулернissaат таамаалиллуниlu пиаққиорфикиннерулернissaat таманналу амаққунеқарсинаангитсумик натсиит икилиннеруннеранник кигунеқассаақ наннут аама тааманнаффаарик ajornartorsuutiqalarataaнааппут тасса аписсеқ пиаққиффик укаатератаанаавоқ пиаққаллу уумаанаарсинааниссаат қуларнарсиссаақ наннут аписсермиит аниллааккаагамик сикуми упернарнерани натсииник нериллутик пуаллаарсертарпут пиффиссақ пуаллаарсерфиусоқ сивикиппаллаарпат арнависсат аписсимииннисаминнут салуппаллаалиссаппут пиаққисиннаанисаминнуллу таманна акорнутигисиннаассаллугу укиуни кингуллиунерусуни тунуп аваннаани сику миллиартуиннависсимавоқ сиулиттуутит малиллуут сиунissami сикуерутивиссагалуарпат таава уумасут аваннамут иллуартертариақассаппут. Det vil sige, at ringsælerne og bjørnene skal følge med nordover, fordi der vil stadigvæk være noget is nordover. I sidst kan det være, at der kun er is i Polhavet, og det er måske ikke specielt godt, fordi Polhavet er ikke særlig produktivt. Natsit nannullu siku malillu avannarparultuinnartussaassaput nakhataut immaqa qalasarsuup avannarluup imartaa kisimi sikuulissaaq tamanna iluarpallaassanglaq tassami imartaq taavaniittoq uumassutissatigut pissarissarfiuallaangimmat арферит илаат сикуусуми ууманиарсинааниссаминнут налеққуссарсимасууппут қилалуккат арфивииллу нерисассаартиссиорнissamиннут сику аннерусумик акорнутигине қajorpaat кисианили сиунissami сикууникиннерусалерпат нерисассарсиорсинаанаат ajornanginnerulissаақ алланилли ajornartorsuutiqalarataaнааппут. Det er arter, der holder til i varmere vand. Hvis det bliver varmere generelt set i Grønland i havet, så må man formode, at de breder sig nordover. Og så kan de jo begynde at konkurrere om maden med de arter, der allerede er der. Kalaallit nunaata imartaa kissatsinnerussappat taunaatorsuutiineqarsinnaau qarferit akuasinnerusumiinnerusaraluartut avannarpariarnissaat
аваннарпариассауник имартани тамаккумнанииттут арферит нерисассааник иланнартуутилиссаваат унамминнерлу пилиссаа арферит ангинерит эққаанеқартут тассааппут тикаагуллиусаат тикаагуллернат аамалу туннуллит тиммисани аппа аама таама атуақалератааннаавоқ тасса илақутаасангуата аппап сиггуттууп инагериартулерсинааммагу митит силааннаап киссатиннерунераник атуарлуорпаллаангиннissaат Erik Bornip илимагаа атуарлуулерсинаасуллу аллат тассааппут уумасут нунамиутат биомаллуартаккагут. Men en af de bekymringer, man har, det er, når det bliver varmere, så bliver vejret også mere ustabilt. Og det vil sige, at det om vinteren kan give mere sne, men det kan faktisk også give regn om vinteren. Hvis du forestiller dig, at det lige har sneet, og så regner det og tør, og så bliver det koldt igen her, så kommer der det der tætte islag oven på sneen. Og moskusokser og rensdyr, de vil så få svært ved at komme ned og få deres mad. Det har man jo oplevet historisk i Grønland. Masseuddøen af for eksempel rensdyr, som man mener kan tilskrives det. Men de tilfælde vil måske stige, og det vil være en kæmpe trussel for de arter. эққасуутаалерсинаасут аллат илагаат силааннаап киссатсиннерунерата кигунерисааник сила аллангуарнеруллерсуссаассаммат аллангуарнерулерпат ниттааттарнерулиссаақ аллаат укиунерани сиаллерталерсинааллуни такорлуулаариарутсиу иссангиараюннерулернерата кигунерисааник нунап qaava сермеқаттаарнерулерсоқ таамаалсоқарпат туттут умиммааллу нерниарсинааниссаминнут периарфиссаалатилиссаппут оқолтуарисаанерми кингумут қивиарутта тутторпассуит тоқораанартарнерат налунеқангилақ таманна акуликиннерусумик писалиссаппат туттоқартуааннарниссаа умимақартуааннарниссаалу аарлеринарторсиортинеқарторуиссуангуссаақ има илиаллааннарлут таамаалсоқарниссаа илисиматуут илимагингилаат тассами уумасут ассиингитсут сунут аллангуутаасиннаасунут силлиманиарлутиллусооқ укиоққорторуиссуангорсинааппут ассерсуутииннарлуу нанеқ укиуну 40 уумасиннаавоқ арфивиит укиут 200 ангуллуит уумасиннаанерат паасинеқарникууоқ аамалу аппат митиллу укиуни 30 уумасиннааппут. Det synes jeg er et væsentligt point, og det er også et væsentligt point, at de i den udviklingshistorie, de har været igennem, de er ikke kun udviklet siden sidste istid, de er jo flere millioner år gamle, så har de faktisk oplevet istider, og de har oplevet meget varme tilstande. Og deres udbredelse har selvfølgelig været meget anderledes. Umasut assiingitsut ineriartorsimaanarat aama eqqaamassallu pingaarutseqarpoq imaangilaq nunarsuatta oqaltuarisaanaani kingullermik issarsuarsimanerata kingorna aatsaat ineriartulersimasut ukiut millionillit arlallit pisoqaassuseqarput taamaalillutillu issarsuartarnerat aamalu kiannerusumik silaaneqalersarnerat aqqusaartarsimalluit soorunalimi siaruarsimasarnerat аллангуартарсимассақаа силарпут унигани ингерлагами малерсорлуу пиниангитсуни нукиллаарутаалерумаарпоқ нагаасоорната сапиисерлата аюнгиннертаава писассаассавоқ тааллиорторсуатта илаат Henrik Lund тааллиамини қулеқитсерсимасамини нутаалеринеқ версииса илаани таама аллаппоқ илумуллуми таамаартоқ писуусутит уумассусиллит калааллит нунаата ууматааниллусооқ таанеқарсинааппут аалисаарнэрмик пиниарнэрмиллу инуусутиссарсуутеқарнеқ инуиақатигиттут анигаасарсиорнитсинни қитеққатуллусооқ иппут таанааннаангиларли пиниагасат инуиақатигиттут мисиисиманитсиннут пуиласоқарфиуппуллусооқ инуиақатигит иннуттаасууллуми таматта атаасиаккаарлута силааннатта аллангулернераник суннернеқартуссаавгут налеққуссартуартариақартуссааллу талу ааллагаалтассиап ингерланеран тусарпарпут пингаартумик нунатта аваннаатунгаани пиниагассаасартут натсиит наннуллуми сиуниссами икилиартулерсинаанерун аарлеринissамут писсутиссақартугут иммақа аама аатаат натсерсуиллу сикууникиннерусалернераник суннернеқарсинаассаппут
Soornalim piniaasa tamakkarluit isiiniarluit siunissami qanoq piseqormaarsinnaanissa ilismatuunit nangaasutitaqanngitsumi oqaatiineqarsinnaangilaq. Nangaasutitaqanngitsumil oqaatiineqarsunnaas unaavoq. Silaannaq kissatsinneruppat uumasut naasullu nillernerusumit naleqqussarsimasut avannamut illuartitilissaput. Allallunutaat takkusuutilissaput. Kiatsinneruppat nunatsinni nuna qeriuaannartuq annikinnerulissaaq kuataanilu sivisinerusumik naatitsoqarsinnaasalissaaq. This maatuutuusin taalartinneraan malinnernerillersut innikkuugu. Nunap qeriuaannartup aakkiartulernissaa peqqutaalluni sanaartornerup tungaatigut soorlu aqqusunniortarnerit kuuffilersuisarnerit innaallagissallu aqqutiliortarnerit sunnerneqarnissaat inuiaqatigittut sillimaniarfiisariaqalerpagut. Sanaartornernut aningaasat ukiuma atorneqartartut amerlasoorpassuupput taamaattumillu suut eqqumaffiisassat ilangulluit siunissamut pilersaarisuortariaqarluta. Soornalimi sumiiffin assiingitsuni silaannaa pissusia assiingitsoruisuusinnaasassaaq. Robert Correll nalunaarusiami asiameersumi siuttuusoq oqarpoq siunissami silaannaap sumiiffin assiingitsuni qanoq innissaa ilisimatuun pingaartinneqarnerulluni miissorneqartalernissaa ilimagilluinnarlugu. Most people living in the Arctic do know that climate change is occurring, and it's occurring now. And our job was to put knowledge, science under that to give it the substance necessary to then begin to take action to get ourselves in a position to make the planet a much better place and a more habitable place for our children, grandchildren, and the generations to come. Issittumi inuusut amerlanerusut nalungilaat silaannaq allangoriartormat maannakkorpiarlu allangoriartorpoq uut suliassaqarput ilisimatuussutikkut ilisimasanik immersuisuussalluta taamaalilluni nunarsuup meeqqatsinnut ermuttatsinnut kinguariinnullu aggersunut inuuffigiuminarsaarnissaanut qanoq iliuseqartoqarnissaanut ikiutissalluta